Kipulit ke Joroban ha ka praterik menta ubnai ke liyo banbat batkem yakawi ke trong ka bekit kiat bian ka badangwan na ketri banlit sya Guwahati. Ketika trong ka balakeno bakalakit kiat bian ka don yo registration number AS01EC Prasan Arsan batna ketika trong la kurup ru ya kichalan balatho ha ka kerteng MS Shiva Beverage Private Limited Company na ketri Kendubam. Ha ka ba katkum ketika shalan ketika company kadai ka bala bansina tang ya ka country liquor brand bala ai kerteng ka Bindas Country Spirit. Ki pulit ka Joroban ki lalap ru ba ketika company kelapan mi ru wadi ka kiat ka balatip kum ka foreign liquor. Hakani ka jing talasi ya ka ni ka trok kit kiat ki pulit ka Joroban ki layo ru ban kurup hadu ndrius pa prapu song ka kiat officers choice. Ka ba ka company haka jing shisha Kamdon board man penmi yakini kijak kiat. Lalabru hakatei ke song kiat bala ai kerteng 9 mile blended and bottled daka northeast bottling 9 mile Baridwa Meghalaya bala ai pat yau pin code jongka Assam nyau pra iwei North Arlai. Shushu nakaliang kipulit ke Joroban hadin bekilio ban bat kurup ya katei ke kiat nakatei ke trong kidang penlong ya ke jing tokin bat hakaju kapor kila register case ru persya ya katei ke trong katkum ke kendon lain nyau kendai stroke sahu arno stroke sahun riu pra stroke sahun nyau wei jong ke Indian Penal Code kabadai halor ke jingsalan bi an yikikiat.